بله تماشاوان اجا بشا دیامین دا دیسان به هفرانه نها دیسان می نقاش خو بردوام بکن دوی بشه دا دو داخویانیا رزدار دمیرتاش هبو ام دخوازم بچکی لسر وی دیسا به پیواجوی گریدایی مجارین که من نقاش کرن دیسا امواجی دوی بشه دا جی نقاش بکن هر وسا ام سلافه که بدن دمیرتاشو و آخافتن آویجی بکن مجارا وی بشا خو رزدار یوسف از دخوازم دسپیکی بوه دسپی بکم دمیرتاش باواکی هستیاری بحثا تشتکی دکه دبیجو که روزنامه‌وانا کرد به چنته دیجل فرات کوملیا دیجل فراتی که کردی لسر نوساندو کوملیا دیجل و فراتی کت مجلسی نهشتن بوی چنته تکون هندره مجلسی هر وسا بحثا دیسا کمیسیونا کل مجلسی هاتبو چیکرن نهشتن لوری دایی که کرد به کردی بپیوه و هر وسا جویره تشتکی دبیجه دبی که هایا بخش لیجی هبونا بلکی بشونا به دست و روزنامه‌وان بگرتا و بخو بانیانا مجلسی لی دوی مجاره دا مثلا گل کس مدیا جواکی دا شوپاندن گوتن نتشتکی وسای یعنی اف نیرینا دولتیه یعنی ام دبینن که چقاس پیواجو بر داویتی دو دمیرتاش اف گوتی هندک ما جچرا هندک ما پچکی جی مجارا وی نخاش همه او جچرا هندک ما جوی امبیجن چوساندن را جوی پچوک دیتن را جوی پچوک خستن را هندک ما آنجی جبو ولاتی کی دموکراتیک گاوین باش و بین هاویتن و قانون نو بین درخستن و اف پسکریکا کو 5 سال قنه و 5 سال داوی به اوای کی چکداری دوم که گلو ج بو داوی بو نوی هندک ما چما هند بیجن چش بو ومجاری Yani نویسا برز دمیرتاش از چه باورد که کتگو بحثا bahçeli tike او هنه کی ای به ویرک tike yani cesa yani jibo siyasete tike Demirtaş tabi yani dev bikra yani boyu dibece و jibo qasri jibo Erdoğan dibe dev dorayda kesek ve aşçı nefazın heye yani ev tev siyasette yani همو گریدای چی دبه یعنی دمیرتاش دبه یعنی اف یعنی هون پروسسه که آشتی بردام کن لیتشتی ابسورد دین کرن و جی ببینن هون دبه نمی یعنی کردرا آشتیه چکن هون سر نویسک سر چنته کی هون اوی هلنادن سر توریکه کی yani hun evi dixne mesele ki yani ev çağa ve yani evi rastkin yani zaten evşidi be dereng idem dereng kettin yani eva 2 sal derbas bu mehit işten diye mev çizdin bu zaten bu ji eva çend sale yani 10 sale hundur dane çok be vajib dest fikri hayanaha gelcidi be brader keve yani وەکوان گرتیگاهی تیجی کردن وەکوان ئەوژی برا دەرکەبە ئەو کەسێن گرتیج دەرکەبن ئیجا چرا هەندێک مایە یعنی ئەف تشت هەنێکی تشتێکی وسانە یعنی کو جارێکی دەریوی وەبوو یعنی جارێکی کو ئەوڕێ وەبوو وەکە ئاوێکی دەهارکە یعنی ئەو گاوا 2015 دا تەچاهێجا باسکرد مامۆستە دۆلما باخچێدا ve ya o deryayı ve be harkiya lorda tıkıtmi. İşte nahacı disa gera o tıkıtmandın vare beklerin. Ku ve yani ku gelci hecak maça haberda yani ku gelci xo ve prosesi va greda ku tamamı Türkiye go evaşti çibej ve çebe. Bu tseksa çebu zaten hendikma. Yani او دری کو وابو ایدی کس نکاره خود پیشایی بگیره از باور کم یعنی اوی هنکی الوی هیویاوی الویه هیا yani tutbeci jiboy demokrasiye jibo peşi vekirini deri vebe hindek ma tutbe vateyda düşünüyorsa evet rasta yani çent işte küçük şey var nekirin yani o deri var vekirin heneki ku gavek du gav hatta avitin naha xittim ya usa duxuye
Yani ava niske salakiye naçe. Yani gele bilez dest bekir. Yani çek hatne şavutandın yani gotinin gele peş hat yani gotinin bahçeli yani çok seri da go yani em hemu şok bun yani gel şok bu Türk şok bun Kürt şok bun yani vusha dest bekir li yani em bi çargavi me dest bekir li neha em bi çalepika yani bi hedi em بچاپ naçe کچ yani xittim ya. جاش بوي از تخمينك ما سياستك كتكا دم فيسا ودبي يعني ويركت ترتكا يعني او سياسات دولتي يعني او كسين هندري دولتي دا دبين قاف بوفيجن قال رج دبجك او قاف ورا اوفيتن zaten peşame ve az ve hendik vaktaki da ami evi açtığı çekim az vusa denirxinim yani avji zaten Brez Demirtaş ve mesele de cihaki giring digre yani em çok dedin gel da gel dixwaze derkeve yani derketina wî baweriya ve prosesi ve zedeke ve ew ke yani kelecanekî çeken ava milletta yani wisa dixuyez ev ew ya wênawiye ku dawiye deket zaten millet aciz bû hinekî şikestçî yani ew biye بچکی تمنی پیش تا چی کالبی پوری سپی بی temeni peşte düşe yani peviste ev jî birez yüksek dağ jî yani kesin girtiyen siyasi tev girtiyen Kürt derkevin yani hevi eve. بله رزار مامۆستێژی بەحس کرد یعنی دوێ باوەکی تاکتیکی دوخوازە وان لەوێ مژارێ وێگەرینە بچێکی بجێسارەت بکە باخچەلی لێ دهێلێکی دەژ بانگا وان دکە وەک تو زانی بانگا ئەردۆغان کرد یا ئۆزەل کرد یا باخچەلی کرد هەر وسا کۆما دن کرد گوت ku lazim hûn jî bi cesaret bin û ji bo vê piskirekî hûn jî destê xwe dibinê kevirkin yani êdî dema wê hatî em nikarin ji viyan binêrin ji viyan vegerin hinek şovrekaran jî ev gotin Demirtaş dibêje ku hûn nekin em ê bikin ji bo wê hindik ma tu jî wisa difikirî yani فکری کو اصلا د برنامه د مګوتیا مرد کار بشه همو نویسا برز Demirtaş da خویایه yani o hitap özerdi ki Erdoğan'dı ki Bahçeli'di ki re nişandı da embejin tişte ko ebe kirin tişte ko ana hatin kirin ko embejin be ukera yani bir proses ana ara bir pevaja ana ara ko embejin brehwer nevke ne hevsengiyê kitine mesela em bêjin nivîsekî Kurdî ku tu ew kutikî naylî bikeve meclîsê û mesela ku dayîk naylin ew bikî ya aslında dicikî de ba min hişyariye yani ba min rexneye yani ama tabii bi zimanekî gelekî sozî ji dixwaz dibêjî yani hûn tiştekî dixwazî ka babêjin tam tecrübe ve megir çu mesela taktik û stratejik ku dibêje ev yani Brez Hasan جی آنی زمان یعنی گرت صمیمی و به جدیت ev gibi tevli ve pevajoy bi ve neze ve xabate bi yani tevgara kurt ew tişte ku dike ew samiyeta ku hatta ana nişan da kese je bawer net kirt basa daxyaniya ku em bejin hat xwandin li derê çi la amede hat xwade 27 sıbatı basa vekir yani tişte ku kese hevi net kirt kese tahmin net kir o em bejin jwi ali ve em baş sanım ku brez ocalan ji hat raxne kirin ji alin tevgare ve ji هنك كده يعني ام بيجن فدكاريك مازن جسارتك قال لك مازن ام بيجن اوكي تنبو تكسي تخمين نذكر او بكن بطيبه تيجي بك فاس بكن يعني هجا ام بيجن تشتكي لاورتيتنا اوكي تنا هيفيه كيتنا تشتكي كمرفي لتركيا بي بقرا وبيجا والله برباشي هرا وكازج خفاس بكن هجا كنت تشتكي تنبه جوي علي واس صرف شبنا و سميت نشان بده و جبنا کو رای گشتیا ترکیه جبنا و هوای آماده بکه گاوین گلکی اکاوتن گلکی جسور آوتن گلکی کو کسی تخمین نتکر آوتن تامجی نویسا برز Demirtaş با آمن اکتکه yani kurda ev gavavet ev tiştkir ka kerema xora winji tiştek bavejin samimi bin yani jbuna ve pevajo jbuna ko ambejin براتیا گلی کرد و ترک 1000 سالی کو ونی استراتژیک لمزه بکن یعنی ونی براتیا که 1000 سالا کو ام بجن
او قصه سال به هفرا جیانا به هفرا تکوشین کنه گلکی اوکین تنگ دا روین تنگ دا کردا دساویتی و براتیا و کریه اون وکی و تف بگرن اون وان روزا به بیر بینون لوی گوره تف بگرن آنکه اونم بجن مد سر برنامه خدا جیگو که ام بجن جبر شرط و مرجن جهان ای سیاسی پیشکتین کور روزلات ناوین تکرن اون جویا و هوای که اون تنگ بونه کنه اوک لینز بن اون آلین تاکتیکی و اون آلین دمی و اون المجاری مزه بکن یعنی با آمن یعنی پرز دمرتاش فک اوکی خوشی دبیجه لالی که رخنه خود بيجه لالی که اوشی اوکن شکو گمان سر پیواژوی و سر کو گاوی کناین آویتن تکرن مثلا اوکی یعنی از بوی هوای اوکم یعنی جوی هوای جگل پشراستم یعنی مثلا اوک نینه یعنی مثلا ترکیه و گاو باویجه گاو ناویجه نینه مثلا کو تو تی چبکی او تکوشین خویا کو تحتانی 5 سال آنیه و آسته و او قصه بدل روز بروش که بدل باید تی چوا اکو بکی تی چوا پیش بخی یعنی اکو ترکیه گاف بدا آویتن نه مثلا کو او تفکر کرد یا کرد امروزن او لاوا بکنو نزانم چی بکنو و بوی هوای کو ترکیه گاف باویجه نینه اکو ترکیه گاف باویجه بدا آویتن تکوشینات مجادلات رخصتنبونات دا استا او کدا باویتن برخصتنات و مزنبونا رخصتنبونا خویه نه تنه دنوا خدا نه تنه کل چار پرچه کردستانی او یکی تیا چار پرچه کردستانی گله که آکرده گله که گرینگه لی سیاست پولیتیکا تنه تو دنیای ری دنیای تو کسی به هزا خو تنه نمشاندیه جبونا کو دکاربه او سروریا خو او داخوازی خو پیک بینه جبونا خو دوست چکریه حوال چکریه متفق چکریه و دا مثلا دیپلماسی دا ویرک بیا و گاوین گله کی مازناوتی او تشتی کو د پراتیک دا للقاده لسعای بدست قستی جبونا مسوگر کرنا وی د یاساین دولت دا یجی دا استا جهان دا yani بتایبەتیجی اونزانن yani da evkek nameyeka keneke hebu demek nezda jenetewin yek bu raşan jibuna ku Kürt jibuna ku statuya wan bê naskirin qet nebe ned asla devleteki da beji wekî netewin bê devlet wekî netewin ku bê devletin wekî çavder ku evkê da bibinin bê naskirin û nûnertiya wan di nava netewin yekbûyî da hebe yani lazim e Kurd wê astê da xebata xwe bikin tekoşîna xwe bimeşînin tenê em li Türkiye ve gav bavêje gav navêje 5 sala navêtiye 5 sala gav navêtiye Kurda tekoşîna xwe derjê berda Kurd birçok bunny an mezin bûn tekoşîna wan mezin bû ya jî yani li ber çavaya yani em îro hola Amedê vî tiştê xeber din ew tiştê ku hetanî du em bijin gotin Kurd tune îro hol navenda Amedê televizyonekî bi vî hewayê bi Kurdî û weşanê dike û vê mijarê nîqaş dike ev ne ku ew dayeme ne ku devleta Türk rê dayeme em zanin ana jî em ew nînin yani em ji bûna wan hebûna me anaha weşana me ana jî bi dilê wan nîne bi daxwaza wan nîne ama ha bi tekoşîna xwe bi xebata xwe Kurd hatine vê astê û ji niha û pêva jî ew Kurd bûyî hawayî bin ew bi xebata xwe bi tekoşîna xwe destkeftiyê xwe bi dest bixin yani zêde gere em ew nekin yani ew Türkiye gav bavêje navêje ew yasayê ku ew ê daxîne ew pêk bîne pêk neyne ya jî ew yasa ew li gora pêdiviyê me bin nebin yani ew elbette ki ew ê di rojeva me Kurda da bin ama ha ba min bêtir jî ew duwê mijarê da bêtir ew be rojeva siyasetê be ama ha siyaset li aliyekî yani civakek gelê Kurd tenî siyasetê pêk nayê yani beşên wê din jî hene saziyên wê hene tevgerên wê hene rewşenbîrê wê gere hebin hunermendê wê gere hebin çapemeniya wê hebe ew ê çawa bike ev jî mijarê nîqaşê bidin yani taybet mirov li ser rewşenbîriyê li ser rola rewşenbîran û em bêjin hunermendan divê mirov tenê mijarekê çê bike û behsa wê bike yani her wisa mirov
هنرمند جبین تنه برابین نقاش تنه داخواز من نش سیاسته بن بله. يعني برپرسیاری و برپرسیاری جواک به همو برپرسیاری پیکارته خود همون جواک نلسر اوکی نلسر سیاسته يعني و ايكو سیاسته پیش تخ سیاسته ايكو جواک پیش تخ جواک دا هنه کی تش آوات کن تنه سیاست نینه يعني گرام رورا چاپمنی رورا روشن گریه جبیر و نکن يعني اموان عالیا جي خورت بکن وان عالیا جي درقن پیش و اوکی دا جي يعني بتایبتی جي تجواکی کی دا siyaset و قادر روشنگری aydınlanmayı demek ki vek hev ne mecbure vek hev bifekre vek hev jî nafikre yani jiberuye havayjê em nebêjin wala rewşengeriya Kurd jî gere wekî siyasetê bive siyasetçi bifikre çi xeber dibide buya wê be berpirsiyeriya siyasetê tiştekî cuda ye û a rewşengeriyê tiştekî cuda ye. Tamam. Başı. Gelek spas. Niha Rezler Özgüneş ez dixwazim bipirsim Demirtaş behsa ew dike behsa zimanê Kurdî dike dibêje ku wek şîrê diya me helal e ev jî bawer dikim ji bo me Kurda xaleke stratejîk e yani ya bingehîne û her wisa em di hevdîtinên Öcalan da jî dibînin ku behsa zimanê Kurdî tê taybet Mehmet Öcalan mesela gelek caran tenê li ser vê mijarê daxuyanî da divê ji bo zimanê Kurdî tişt bê nekirin lê divê peymana divê yasaya kok da yan jî çarçoveyê yasayê da em dibînin evana hatine paşxistin gelo nizanim di kulîsên heyeta İmraliyê da ya Dem Partiyê da ji bo zimanê Kurdî tiştek tê gotin yani mesela em bêjin payîzê yan jî zivistanê di pêşerojê da li ser viyan lehevkirinek hey an nîne Niha bêguman tiştê hatî kirin divê mirov wan bibîne û ê nehatî kirin ji bo wê tekoşîn bide. Niha berê mesela 4 salan dorpê Serbrez Öcalan hebû me digot wegî rêlê vebî va me bizanî va saxa nesaxa baxive. Ayl malbatê va biçi bibînin nizaç. Niha ew vebû ne wê ye ew cîha. Me digot lazim e şer bisekine şer sekinî. Medgul lazım mesela bir meclisi, mesela hat meclisi. Medgul lazım komisyon bingeheki hazır bike, ev hazır kirin. Medgul lazım komisyona meclisi biçe Brez Öcalan bibine ev jidiktir. Em nahadı bir lazım çarçava zagon der bikeve. Ve çarçava zagone de riya siyasete demokratik bir vekirin gerila seriçiye bir siyaset bike. Brez Öcalan statüavi diyar bibe. Siyasetmedarên me diasporayê Avrupal vî alî bên siyasetê bikin. Vegerin. û ew qanûnên em bêjin tund besa terorê û Qanûna terorê rast. bêvana dike vana bên guhortin. Zindanî bên berdan ew ji bên tevlê siyaset be. Ev esas gotiye ev qanûnê serî dene. Ê serekkene. Ewil ev bikirin. Gava ewil em bêjî. Ya di Türkiye ve Tüya demokratik bibe. Madde benivîsan. Yani bibe kanunên wan bên guhort. Ya divê statiya gelek Kurd wê çawa bê pê nasak kirin makeza gonê de. Xaleke here giring jî ev mamoste nihat dibêje Öcalan bi xwişî dibêje yani Çetin Arkaş go yêdina jî gotin dibêje ku teqez Kurd di makezagonê da make kanûnê da divê bêne pênasekirin bêne naskirin yani xaleke bingehîn ev yadin gelip çi tê naskirin çanda xwe zimanê xwe tê naskirin li Afrika gelek dewlet çêbûn evên Mettinger hemberê İngilîzan û İspanya û nizanim kê şerkirin Portekîzê ama zimanê xwe hûn dakirin niha bûne dewlet milletek cidane İspanyolî taxivine û İngilîzî taxivine. Niha eger gelek Kurd bêje lazim e ez nasnama xwe zimanê xwe çanda xwe dîroka xwe bêm naskirin dibe zimanê wî ji destî wî dernekeve. Bêm sogerkirin. Ev daxwaza me ye. Ev daxwaziya me ye dibe dewlet ji vê qebûl bike. Çunku zimanê Kurd qebûl neke mena hebûna gelek Kurd qebûl nake. Baş diva hevdîtina da tu ronahiyeke bi vî rengî hey çi rûskek Ez xwazim divê da yani siyaseta Kurd
a legal bi taybetî. Yani ew ki dixwaze peyva Kurd di Makezagonê da hebe ya jî em bêjin gelê Kurd ne Kurd gelê Kurd Kurd gelê Kurd ya jî ew ku bive daxwaza wê ku em bêjin tu ewkek tu netewekî di Makezagonê da navê tu netewek derbas nebe. Navê hemû netewan derbas bive di Makezagonê da PKK'yên ku li Tirkiye hene. Navê hemûyan û tevê Kurda va. Yan jî birê ti kesê tê da tune be. Yani ji alî va em bêjin Neha vane nîqaşan wê biget armancekê. Ama daxwaziya me Kurdan çi ye? Asya seta Kurda ez merak dikim. Ya Kurdan em dibêjin lazim e Makezagonê de çawan şerê sed salê yekemîn de ew dibêjin ê rizgarkirinê de gelê Kurd go di gelên esasî hene yek Kurda yek Türkiye Mustafa Kemal hemî gotinê sala 1922 belê pêşiya wî jî dibêje yanî ez nakevim nava xalan çawa hebûna Kurdan qebûl kirine gorê wî misaqî millî çêkirine lazim e niha ji Makezagonê de gelê Kurd bê qebûl kirin eger Türk bê qebûl kirin lazim e Kurd jî bê qebûl kirin eger bêjin mesela ser nîqaşan em ê Tirkîtî jî jê rakîn wî demê xwatkarin xalekê dî deynin bêjin mesela gelek gelan pek tê yek ji van gelana Tirkiye û Kurda û niza Azeriye û niza çi ye em ê bêjin Ereb e milletên dî kaşkî Tirkiye'de hene yanî niha rapora Dem Partî dayî not heft rûpelin çi pirsgirêka Kurdan û ya dewleta Tirk aborî bigire heta siyasetê heta rêveberînê heta pergalê hemû tiştê de hatiye vekirin. Tiştekê veşartî nehatî gotin nînin niha ew rapor destê dewletê de. Wekî dî jî mesela em wekî ronakbîr wekî siyasetmedar dema em dibêjin pirsgirêka Kurd bê çareserkirin. Mehna pirsgirêka Kurd bê zimanê Kurdî dibe bê statûya Kurda dibe ma çi ye eger ziman nebe statû nebe manaxwe çi ye Rexnê herî zêde em bêjin li tevgera Kurd ne dibê yanî gerem başıma Musta Yusuf Rêzdar Yusuf karekî wî heye berî ku her em dixwazin peyveke biçûk bidin wî û dîtinê xwe bêje pişra em berdewam bikin di heman demê de berdewam bikin Rêzdar Yusuf we jî xwand daxuyaniya Demirtaşa Duh da behsa biratiya stratejîk di navbera Kurd û Tirkandan dike Kurd ji bo vê stratejiyê hertum amade ye yani ev hem di tekoşîna xwe da hem di birêxistinbûna xwe da mesela mînaka Kongreya Gelan wek partî HDP destpêkê da li ser wê hat avakirin her wisa niha Dem Partî li ser wê esasên HDP hatiye avakirin Kurd dilsozin di biratiya xwe da di biratiyeke stratejîk da lê di aliyê din da em dibînin ku aliyê din da şolîbûn heye piştî vê çarçoya qanûnê wê biratiyek bê avakirin yan dîsa di heman demê de her kesê hespê xwe bajo belê Niha birêzmem niha biratiya Türk û Kurdan yani ne eweke ne çîrokeke yani ev gele hezar sal çend nîskê 700 saliye di nava hev da dijîn lê ça netew dewletî deket nijadperestî nav gel belabû ev xirab taybet piştî avakirina Komara Tirkiye piştî avakirinê yani pêşiya wî jî dest pê dike wextê Osmanî da gava İttihat û Terakî yani bê xirabe yani 7 sal dawiya wî da jî dest pê dike ew yani netew dewlet bûn yani ew nijadperestî nav cîhanê belabû gihişte ew de jî gihişte kadroyê Osmanî jî ji wir jî derbasê zaten Komarê jî bû ew biratî xira kir zaten Ermen neman Rum jî neman niha yani ew ne çîrok bû niha mesela ez mînakekî bidim mesela eşîra etmanekiya îro li Agiriyê Şafî û Kurdin li Arguvanê Meletî Elewî ne li Meraşê xwe dibijin Türk û dibijin Atma yani eşîrê wisa hene serê wî Kurd e
Kokovi Türkiye yani ya da ev vakidin. Yani ev kas ketum nava zaten devlet Osmanlı ne Türkiye ne zede Kurda hastkir vergi luan Kırgızistan'da. Ona ne ev bun ne bajari bun zedetir koçer bun. Bu koçer jiş bu imparatoriya tişteki ne baş. Jiş bu Türkiye cihaznetkir jiş Kurda cihaznetkir. Le yani او براتی چه ببو خراب اول 100 ساله خرابیه gerek bura peymanek çe ben cara kedin var avak kirin var kanç kirin var çekirin jaj bu ev proses dibet besede yani am cara kedin peymanek Fersendeki ne olsa derfeteki var. Ev derfeteki mezine yani ya xudati yani ev gel nava hev dana iro çaca ev barnamadını da jgo yani iro 4-5 milyon Kürt İstanbul'e ne iro bir milyon Kürt İzmir'e yani metropolana Bursa'nın, Antalya'nın, Adana'nın her yani cinari hevin nava hev ete vi geli ça yani işte rasyonel ne ça nava hev derxim ijaj boy ya rasti eva beratike baş vara avak kirin. Yani eva mesela vara hal kirin. Pratik de kanun da yani de yasayan da zagonan da ve pek vere ko edi gele Türkçe Kurdan vek beraber bin yani evtene bir gotine jnav bağırdıkım. Rasta. Ya ev naha ev şar ev perskirek geri gele hezan dahat. Yani pere qrej dixwarin û serwî siyaset kirin, devlet dest idaret kirin olsa yani kesin derveci, devleti derveci dixwastin ku ev şer olsa çêbe. Niha ku ev em vê merhelê de basbûn ku biratî çêbû hem aliya borî da vê zêde be hem aliye yani enerjiya gelan Sinerjik ve çevre. tiştekî bêhem vê tiştek bêhempa derxe holî. Ev 100 sale nailin ev çêbe. Yani ev ne çirokke, ev ne işte rasyonel ev. Yani komareke demokratik, biratiye ke birasti. Ev ve me peş tıkaya gelek Türkçe gelek Kürtçe ve enerjiye gelek Kürt. Yani Türkiye'ci ve merhale kezide derbas be. Jaj bu uji yani ev proses ku ne zaten yani idea yani xrabune. Yani ku ev gel ev bir milyona gel ku ne biraya hep ve mecbur bimne dijmine hep yani ve tıkne dijmine hep yani şu boyu ev evke imkaneke yani breze calan eğer imraliye ev dit ev gut dest pekir ija lazım pevistiye üzerine çekir yani ev alvereke raste ona tuhazın ve alveri en yani ev var bu karışaki bakılasın le gere em şidyay bigiren به رخصتن کن یعنی اف مچا کو تخوشینه که اوی بردام که وی آلوریده او خوازن تشتکی ندن هر چیزی جمع بسپینن لیو سانابه اما اوی آشتیه به خوش یعنی به آوای کی قنچ آواب کن وسا امی براتیکی آواب کن یعنی başka hiç çareseri tine. Gelek spas Rezdar Yusuf haftaya giden diyse me behevrabın Malatya va باور دکم دم وانینه نها جو بخاطر و اوغل بجورا جورا سلاف سرچاس gelek spas ما مستمع گوتنا تبری ببورین ما بحث زمان دکر زمان کردی دکر گرینگیا و جبو و پیواجوی و جبو gelek کرد ما بحث وی دکر بردام که کرم که نها دبی گلی ما وسياسات امام حميجي خو نهيلين هذيا الرحمه دولة الترك با اجب دولة الترك وي قبول بك ان قبولنا اري حتى انا قد خاكر مثلا قانون قد خاكرني هبو نوسا حتى انها ما هبونا خو او تشتي ما بيدا قبول كرن خو الدنيا داب ناس كرن حمي بريخستن كرن وتكوشيني تشيبيا جنها بيوجي مادام کو پیواژوی چارەسەریی دەرکەتیە ئەمە تەکۆشین و ڕێخستنا خوا مەزنکردنێ ئەمێ وانە بدەست پێخن ئەگەر ئەم بلهن هیویا هشمەندیە دەولەتێ بە ئەم بەژی وێ ڤلان تشتێ قبول بکەیان قبول ناکە دبە قبول نەکە ئەما ئەمێ ڕونن ماڵە خوا
Em çi bikin heta niha çawa me tekoşîn kiriye me xwe em bêjin asta herî jêr da aniye dinyayê da nas kirim, dewleta da nas kirim, dewleta Tirk da nas kirin ji niha pê bêjî tekoşînê em ê daxwaziyan xwe yek bi yek wa bidî qebûl kirin. Ev tekoşînê xwe pirêxistinkirinê, bi dîplomasîkirinê, yekîtiya gelê Kurd çêkirinê, wekî hevalgeva dî got gelên dî kirina hevalê xwe. Mesela hene insanê me ew ên tuniza Kurd e ne Kurd e ji rast wek trolan daxivin, wek ajanên dewleta daxivin, ya çi îşê me bi Tirkan re heye em dostînî barat dikin. Çi îşê me bi Ereban re heye em dibêjin biratiya gelan. Pekî ma gelê Kurd xwe jî parçe parçe bûye? Ne weye? Eger ek bûye Elewî, ek bûye Sûnî, ek bûye niza Başûrî, êdî Bakûriye, bilxetiye û serxetiye eger tiva tiştaneş ek Zazaya, ek Kurmanca, yek eşîre yek Ezdi, yek Nizamçiye devlet bana hemya şevdû dûr dike. Divê em bana ji nava xwe rakin. Em xwe gelên direjî bikine yek. Zehmet e. Ama em rastiyê dûr nakevin. Rastiya wê ev e. Niha ser mesela zimanê Kurd. Birêz û jala her deqe têne ziman. Serê çi ye hevalên me têne ziman. Hevalê Selhedîn, birêz Selhedîn anî ziman. Em hemî tênîn ziman. Yani hebûna gelê Kurd bi zimanê wî ye. Ziman nebe mena hebûn nînin. Erê. Mela tu maf nînin. Em ne tenê ji bo vê nîqaş dikin. Bila mesela Türkiye tenê demokratîk bibe tiştek dînîn nebe. Ne. Em bêjin bila Türkiye demokratîk bibe, bibe cumhuriyetek demokratîk hemû gel. Serî de gelê Kurd mafê wê bê qebûl kirin. Mafê jina bê qebûl kirin. Mafê hemû baweriyan, ê Elewiya, ê Êzidiya, ê Xristiyanan, ê Misilmanan bê qebûl kirin. û gelê hejar jiyana waya bextibar bê qebûl kirin. û hawîrdor yani ekolojî dibêjînê bê qebûl kirin parastina wê. Mena demokratîk bûn ew e her gel her bawerî û jin civak bikare xwe xwe rêve bibe, xwe pirêxistin bike. Ser xîmê xwe ê dîrokî, bingehê xwe ê dîrokî û ser zimanê xwe hebûna xwe bide jiyankirin. Bi gelên dîre dayînstandin bike. Gelê Kurd nav her çar parçan de sînor nav de siz bibin bikare dîplomasî bi hev re bikin, yektiya xwe çê bikin, dinyayê de xwe bidine naskirin. Yani ne tenê yek aliyeke ya evdan me mesela qediya ne heta di mahiyê Heta azadiyê. Heta azadiyê gelên dünyayê çi mafê we heye ême gelê Kurd jî heye. Baş Em ê hemiyê bixwazin. Baş. û ji bo tekoşînê jî em ê her xwe xurt bikin û her ser wa fars bikin. Belê. Rêzdar Sifet rewşeke wisa heye. Yani di raya giştî de dema tê nîqaşkirin gelek çepê Tirkan ku berê jî yani wek Rakip Duran dostê Kurda dihatin naskirin. Gerinendetiya Özgür Gündemê kir. Gelek kesê din jî wek wî hene henekê xwe bi vê pêvajoyê dikin. Dibêjin ku pêvajo nîne divê teslîmbûn heye. Tu mav jî nîne divê nayê xwastin. Hinekê din jî bawekî din dibêjin ku Öcalan ji vê dewletê ji Erdogan dixwaze ku divê dewlet demokrat be û Erdogan demokrat be. Divê tiştekî wisa di karakterî wî de nîne. Niha rastî Karakteri Erdoğan'dan yine. divê de karakterî wî de nîne. Tu nebêjî te bixwazin yani. Dibêjî ka pêvajoyek Tu rêwî teşhîr bikî yani. pêvajoyek divê li ser vê bingehê çawa tê kirin ji ber ku divê daxwaz nîne pêvajo jî nîne teslîmbûn heye. Tu tev lê vê gotinê dibî? Yani hinekî ez wekî çarçova raxne da qebûl dikim. Hinek şey rast yani ek tinazê xwe jî dikin hene. Ya Rakip Duran bixwe ez wekî ew nabînim yani wekî tinaz nabînim, wekî raxneyekî dibînim. Ew jî hinekî fikar û gumanê wan hene. Ji bûna wan fikar û gumanê xwe dikarin li ser çareserî tiştekî nabêjin. Yani divê çi be kes behsa wê tiştê nake. Ew peyamên sosyal medya yani ewkin peyamên tengin yani em bêjin xwe
تشتي كنت بنفسي جي او بخو او نعم، بلاتفورم خاندني دورو دريجي او يعني. او بلاتفورم بخو جنايله يعني ام بجن تكارم بجم يعني جان ها مرت تشتكي راخنت كد وكي وقتي ويتنا ياجي نقاش نغنجا بمرف الترناتيف دبك مرف نبجه يعني جبنا او راكب دوران بخود بجم يعني از بخو بياوي او ناكم يعني راس رخني وهبن دبكو ام تبلي رخني وجنبنا ما هذا وكي تناس قبلناكم جبنا اخو از بيا هواي دبينم مساله او نينه مساله كو او نكن وكنت نخوازي نينه يعني ما قاعد تشتكي جو يعني تفكر كنت بصاله دبي از المعتبك تكرم بريز جان دبي از المعتبك تكرم يعني يروح دتشا استداد ببراب كاركترين محتبه ما تشت ببراب اما ها ما إيرهم معطب تكره ما مجبور ما معطب تكره يعني بنقاش بخبردان بمذاكره يعني شارسر نابن کی ها گر كنت خورد بي گر كنت بهز بي كنت دويت كاربي دوي مسا مذاكره دا هفديتنا دا كنت ما في خوب دست بخي يعني اوجي ایکو وان شرط مرجع دیار بکه کنجکتورا سیاسی آوی گاوه رالیتا وی گاوه تدکاری هنه کی تش يعني دنیای دا تدخواز ملت کی ریخستنه کی خود یکسر بجی نبونه يعني بس كريكي او قاس مزن هنك تو آليجي رازي نابن يعني راست هنك مجار گاو بگاون يعني مثلا استراتيجيا تفكر كرت كو امبيجن مرت كاره بيجا بتايبتي يعني جنوتو نهضه نابجم يعني حتى نوتو الساعه وان او غارتنا كنت كرن تشي امبيجن للدنيا ده حب او كبون ده حب جمسر قطب هبون يعني ده حب قطب هبون والغوراوي هواي سياستك هاتبو اكرن هاتبو بجراندن ولوي غوري لغورا اوكي امبيجن قطبكي جمسركي شخاوكي او قبول ذكر وكي متفق قبول ذكر وكي عليقر قبول ذكر وهشمنديا و ايديولوجيك لوي غورا وي كيبو ادنش دجبر قبول ذكر اما ها بشتي غوارتنا سياسي ا جهاني او دمه هدي تفكر كرت جي خو اوكر خو ريفيزي كر مرت كاره بشن بجن سياسات بوليتيكا خو غوارد و ام بجن جهنه كي يعني دا اصلا او كده انا اصلا تاني سياسات بوليتيكا دانا دا اصلا ايديولوجيك دا اصلا بردوجي دا هنه كي غوارتنا هات كرن چما تكرن چونكي تشتي كنت بيجي تشتي كنت دخوازي راستيا ويتنه يعني تنكاري بريزو جالان تم بيجي يعني ت حسبل بيش اوكي عربي غريبتي يجي حسبل باش عربي غريبتي يعني مساله انا مرفانتش ده باش شاف درخه يعني تشتي كنت انا هات تدبيجي اي باشا از اوكي تخوازم از كردستانك سر بخواد خوازم اي باشا والله اجي كردستانك سر بخواد خوازم لي اما ها راليتا ايفه يجي كنت مذاكره بكي تجبر و دست بكي تج داخوازن هري بچوكو برجور و هر یا تج هر جور دست بكي برجر وري يعني سياست بفي هواي نايمشاندن بوليتيكا بفي هواي نايمشاندن مذاكره و دبلوماسي بفي هواي نايمشاندن او كسن كو بفي ريبازي رخنه دكن برا بيشي شخوا برا كرم بكن او بكن او چا بكن يعني وكسي دسته وان نگرتيه يعني او بخوجي خوي بارتيا نگويا رخصتني وان انا نظام تشي وان انا برا رابن براوجي بكن برا دولت وان جي مهتب غيركو جديتك وان ابونا جرانياك وان نافا جواكا اوكي هبونا جواتا كردا هبونا دا اصلا ناف نتيبدا كو او باتنا ناس كرن ايش خوي مهتبات نگرتنا ابون ابلن يعني القصور مزنكن يعني ايرو هزا ول دياره راستيا ول لو اورتي يعني كسي كو اي وجدي بغره يعني جواكا وي قبول نكريه يعني جواكا ك شيء ريخستنا ك بارتيه ك روشنبيره ك كوجا جواكا وي قبول نكريه دبي برا اوكبا برا دولة نظام دولة وريخستنا كردا برا دبي اصلا مذاكره بكن يعني كلام ك تو وربك يعني اوكتنا تقراني تجديته وانتنا مساله سوسيال ميديا يعني براستيجي ام جانا ها برزيده مازن كم برزيده تقرن روجا باخو نبر بچوكجي نبر بچوك راسته نبر بچوك ليه كسن هناك تش هناك حسب هنا يعني تنزاني كينا يعني او حسابي كنت نزاني كينا قرت وقت جدي نجري قد اوك نك يعني تو وي وي اوكي وي تشتي وكي اوك نبيني وكي هين نبيني تويت نبع حسبيني ها كسن كون بيجن راسته بحسابي خو بنافي خوي اوك بنافي خوي راستين ور دري تشتكي دبيجه اوجي او كيب در روجنامه گرکی تشتكي گو براج روجنامه گری
برسف بده کو هنرمندکی تشتکی گبره هنرمندکی کرد برسواوی بده یعنی د اوکی دا هبه دور دا هفسنگی که هبه ام بجن کسی که هر رج رزه کو ام بجن تو باندورا وی جواکی دا تنه یا جی نزانم چیه ابرا اوکو برا سروک دم پارتی گشتی داری برسوایی بده یعنی جان ها ام جی جوی آلیوا تفگرا کرد جی جوی آلیوا اوکو تکوه نوکی ماسیا تکوه نوکی ماسیا یعنی هر کسی مروا بخواسته جدی جناگره معطب جناگره شخو كتب بيلي او اصلا نقاشة هناك ليفا بكري ام بجن ايرو ما خبر دا ام نظام ناف بجن نبجن يعني ام بجن ده بروفيسور كردا او بخو نقاش كرن يكي تشتكي تشتكي قالكي باشا يعني تشتكي قالكي باشا هنا كي تشكر سياسه شخو تبلي نبا وسياسه اوكنكه سياسه نقرا اوكا خوشي نقرا روجا خوشي لي هنا كي تش راسته هنا كي تش راسته راس مجاره سياستنا جانا سياسات وان تشتاجي جبير واتك باشكوتك او جينا راستي وقت كنت معطب ناقري روجا خد تلسر ناسكني او مجار او كدبا روج بروج بلنترد با مسترد با كنت ايجا حتى دين كاري لبيشاوي بكري يعني جراج ويالي فاجي او كك مهبه اراست سازيه مهبن واستراتيجيك مهبه يعني او نقاش او رخنين كو لسر سوسيال ميديا داتين او كي شو وقت بتشاوهي برس بده يعني موجي او بكن يعني جبنا ويا هواي تفكر كرت لازم او كوي هبه ميكانيزم هبن دوان ميكانيزم هذا بامن اوكتنه دنگه اكتنه هفسنگيتنه او كي لكور چوا برتك نشام بده چوا برس بده چوا رخنه بك دبي علي دا بامن اوكتنه يعني ميكانيزم قلسن ميكانيزم بي هواي وقت كنت اوا بكي تكاري براحتي برسوا وان بدي او سرجيجيا او سر تبليحيا دهشو ميجي كو جواكي دادكن جواكا كرد دادكن كو معرفت كاربي بيشي ريلي بكره بله مامسته رجدار حسن ده هندره ساله که دا مثلا ده هندره و ساله دا 3-4 konferansın لسر çarşısarı hata çekirin. Her olsa panel hata çekirin. Jvana hinek navnetevi bun, hinek ji netevi bun hata çekirin. Hinek kes nikaşe bir rengi dikir. Dibêjin ku ev guftego ev nikaşên ku li va salona tê kirin piranî kesên ku ji xwe bi wê mijarê re eleqedarin qebûl dikin û di guhê hev da dibêjin nîqaş tenê di em bêjin çapemeniya Kurda tê kirin, nayê belav kirin. Yani rastiya wê jî ew e. Yani di medya civakî da jî ez parve dikim, tu parve dikî, yan jî guhdarî kirin dîsa di heman demê da ye. Lê dervê wê mesela em ji payîzê bigirin heta niha ku Newrozê em nexin nav, wek rojeke netewî, heştê adarê em roja jinan nexin nav. Yani rojê diyar hene, roja 21 Sibatê, roja zimanê dayîkê cîhanê nexin nav. Em dibînin ku wisa bêdengiyek heye di nav rêxistinê da bi giştî. Mesela miting çê nabin, tiştek çê nabin, daxwazê ziman me got, daxwazê din hene, nayne çêkirin. Niha mesela êdî behsa wekê tê kirin, yani dîrok hatiye diyar kirin, di hundirê 15 rojan da 20 rojan da wê zagon derkeve, wê kok zagon derkeve, çarşıve yasake derkeve, wê gerilla tevlî jiyanê bibin. Ev tişta tê gotin, niha jî li çar bajarên Tirkiye mitingek tê li darxistin. Nizanim hayata ji naveroka wê heye, wê behsa çi bê kirin, yani wê bi vê mitingê armanc çi ye? Em dixwazin wek daxuyanî jî bê naskirin. Yani bêguman Wanêl, Amedê, Barkim İstanbolê wê mîting bên kirin ev heftiya pêşiya me. Yani hem statûya birêz û celan wê bixwastin ku bi bixwayî statû pêşî lê wê verkirin ji wê zindanê rizgar bibe. Hem mesela Kurd hinekê dî ciddî bigirine dest zagonan derbixine yani memjulkinê derkevine. Yani wê daxwaz bên kirin ji bo gelê Kurd çine, ji bo serîçiyê çine, ji bo zindanan çine, vana hemî wê bêne ziman bêguman. Yani niha konferans bo çi tê kirin? Ji bo hişmendiyek çê bibe. Pêvajo bê fêmkirin,
Pêvaja wê çawa bimeşe bê fêmkirin. Aha gelê me wejîgo mejîgo serê wî de gumanên mezin hene. Tevlî hevî heye. Çunku sernavê însiyatîfê me hem konferans çêkirin hem em bêjîn komxebat çêkirin. Em nava gel de dixebitin respiyan were danîstandinê dikin. Serê gelê me hinekî tevlî heve. Meselê tam fêm nake. Gumanên wî hene. Yani konferans ji bo va gumanan ji halê rake. Başı gel tevlî nabı. Piçûkin tengin. Yani bêguman salonan da tê kirin em ê bêjin salon ketit girî 300-400-500 insanın gel tê wê tejî dike. Al İstanbul mesela berî xwedayê tejî bû. A mesele çi ye? Mesele dibe em de alî berî xwe bidîne. Yek dewleta Tirk çapemeniya wî ji xwe Xweker dike. xweker dikin nabêje. Dijberiyet. Serî sedî not û heşt not û neh ew in. A çapemeniya me jî sînorikiyê wî heye. Sosyal medya heye destê me de. Rojnamayên me hene. Bi vana mesela em xwe dikihênîne gelê xwe an dostên xwe. Yani ez bawer dikim heta radeyekî digihe armanca xwe alî raguhandinê û hişmendiyê de çi ye. Lê aliyek dî kêm dimêne me nav xwe de jî ev nîqaş kir wekî însiyatîv konferans tên kirin. Em bêjîn komxebat tên kirin. Lê ew em bêjîn kifşkirinên tespîtên tên kirin di pratikê de kiryarê de zêde nayîne plankirin. Digêjin gel vana. Ne işte mesele wê de pirsgirêk heye. Yani em niha ji hevalên Demêra jî dibêjin. Em wekî însiyatîv iş. Niha derdê me çi ye? Em xwe bigihînin gel. Her ikişmel aliyê xwe de. Mesele dixebite. Niha DBP diçe vê gavegava din berê xwe de ye. Hevalê me wanê ye hevserokê wî. Hevalê em bêjîn dîl milê botanê ye. Partî xwe rêveberên wî em bêjîn însiyatîv hemîd nava xebatê de ne. Du hez çûm ji bo Hevalê çay jî- xwarinê Bele. û ez çayekê vexwim tenê çayger li wêrê hebû kesk tune bû hemû derketin xebatê. A mesele niha tiştek kêmahî heye mixabine ew jî gere em rexnel xwe bikin. Belê. û gelê me jî vê de hişyar be. Yani gelek insanên me em bêjîn ji gelê me zêde çapemeniyê naşopênin. Televizyona naşopênin. Guê xwe nadin mesela van rûniştinên nîqaşan ew dîziyên dewletê temaşa dikine. Yani tu berî xwe tu wî valahiyê dibînî. Dema tu çî nav gel de ji pirsên wan tu dizanî hayê wa ji gelê tiştanînin. Halbuki ew tu televizyonê de tê ziman, em bêjîn civîna komê ya heftê carekê tê ziman, sosyal medyayê de tê ziman ama tekiliya wan pêrenînin hayê û jênînin. Tabii gelê me polîtîk em dibêjin heta astekê hinek tişta dizane lê tu bêjî her tiştê fêm digit û mehne didit tê gorî wî hestên we hemî zelalin ne dibe em wê de xwe nexapênî wê de kêmayîk heye. Mamosta yê me bi xwe tirsa min heye. Ev gavên dawî dema ku tên avêtin ev yasa derkeve gelê çawa pêşwazî bike ê me bi xwe gumana min heye. Yani tirsa min heye. Ji ber ku rastî jî ev behsa wê nayê kirin. Mesela te got ez jî dibînim yani. Mijara mitîngana sereke statûya Öcalan. Rast e. Ev statû êdî hate qebûl kirin yani. Baxçelî jî qebûl kir. Dewlet jî ji ber ku statûya qebûl dike pêra hevdîtina dike. Pratikê de pek ne Di pratikê de Fermî nebûye. erê bi awayekî fermî mirov dikare daxwaz bike. Lê ev piskirêkê dinê ku em ji berî 2 saeta dest pê kirî me em daxifin hîn negihane gel. Yani ev tiştê ku me behs kirî xal bi xal me behs kirî yani. Tevlêbûn wê çawa bi tiştê din çawa bi mitîng van tiştana wê ronî bike yan jî dîsa di asta jorîn da daxwaza ji dewletê bike ê bêje ev. Ez bawer dikim ev mitîng bêtir gere ji bo gelê me bi. Bank ji bo gelê me bi. Nizanim tu divê tevlê dibîna bî. Yani rastî van mîtîngana de dibe hinek tişt bi zimanê gelê me jî gorî daxwaziya gelê me bên zelal kirin. Yani em ji vê de bank bikin. Çuku ez ne peyvîrdariya partiyê me ne berpirsyarim. Lê em dikarin ji wan daxwaz bikin. Gelê me zelal
dixwaze bizane ku partiyên me çi dixwazin. Ji devê siyasetmedarê me dixwaze bibihîzin. Yani gelek cara hatiye ziman lê têr nekiriye dibe dubare û dehbare û sedbare cayî dawî bê gotin. Mîtîngan de bê gotin, çapemeniyê de bê gotin, bername bên çêkirin saetan siyasetmedarê me ji gel re bêjin, ser sosyal medyayê medya civakî bê gotin, rojnameyên me binivîsin, rolakbîrên me mesele fêm bikin gorî wî binivîsin. Yani herkes wezîfeyê dikeve ser milê wî lê lazim e em ji vê xwe rizgar bikin. Hema em bêjî wila em ditirsin, tirs nabe çareserî. Ha bila gumana me hebe em sistemê naz bikin, mejiyê wan, rihê wan, nêzîkbûna wan naz bikin, lê em xwe bawer bibin. Em bêjin çawan me 5 salan tekoşîn ji tunebûnê anî vê derê danî ser masê, ji niha pêve ji ser masê em ê bi tekoşîna xwe bigihînîne encamê. Birêz û Öcalan tiştek got. Got hemû lîderên Kurdan çûn darvekirinê ama me ji darvekirinê rizgar kir anî ser masê. Got mizakerecî demokrasî lazim em bixin meriyetê. Mena wî çi ye? Demokrasiya گفتگوی قبول بکه مادام دولت ترک گفتگوی قبول دکه ماسه قبول دکه ام جی همو مسئله خودنی سر ماسه بیشین تو قبول نکی از تکوشینی بلند بکم از تا قبول نکم از فلان زگونه تا قبول نکم از ماکا زگونه تا قبول نکم از این کارا تا قبول نکم از تکوشینی بکم تکوشی خلاص نبویه تنش رنگی یک های رنگی دی çekdarî sekiniye me bin sîbera çekdariyê de nekarî tekoşîna demokratîk rehet bidin. Em dihatin girtin, dihatin kuştin, dihatin gazkirin, job kirin. Ama îro ew derfe divebe lazim e herkes mala xwe derkeve. Wekî Newrozê her rojê me Newroz be, her rojê me heştê adarî. Mesele ev e. Yani em ê vê wekî gel bikîn an em ê nekin. Pirs ev e. Dibe em ji xwe bikîn. Ne devleta Türkiye çi bikî çi neke. A İrlanda û Ingilistanê ez bêjim wek mînak. Belê. Hêdî ber dawî dişirmamosta. Ez ê yek mînakê bidim. 800 tiştik însan navbera wan de hatibîn kuştin. 800 tiştik. 10 sal al ber guftugûyê ser masa da heta çareser kir. Tu bêjî ez xanîkê çêkime, xanîkê tê 2 sala 3 sala çêkî. Hal ber Kraliyet Almanya bî ez çûm min qel'a wî dît 13 sala da çêkiriye. Yani çi ye? Karkerê wî heye, perê wî heye, hostayê wî heye, her tiştî wî heye ama 13 sala da çêkiye. Qel'ek. Elvirat mesela Kurd ya 100 salê tu bezî çareser kim? Dibêjin ya roja ewlî çira her tişt hebe. Bi yek peymanekê çê nabe. Çê nabe. Rast. Yani ev pêvajoyek e. Em çiqa xurt be em ew qabistinî. Çiqa xwe xurt bike em ew qabistinî heta encamê. Belê mamoste. Dixwazim gotina dawî bidim te bi du hevoka ji vê mijara me ne îro tu dixwazî çi bêjî? Yani çi bêjim? Hêvî heye. Yani hêvî tekoşîna gelê me ye. Hêvî tekoşîna gelê me ye. Yani bi derketina vê qanûnê ve tu problem pirsgirêk hemû diqedin tiştekî wisa tune yani ew tiştê ku ew ê derin ew qanûnê ku ew ê derin ew tu mafên ku bêjin bu wê qanûnê bên misogerkirin ew ê têra civaka me Kurdan neke têra gelê me Kurdan neke ew tekoşîn û xebata me her berdewam be yani. Belê. Spas. Temaşevanê hêja îro bi rêzdar Suat Özalp û rêzdar Hesan Özgüneş û her wisa bi mîvanê me li ser televizyonê Yusuf Uygarla me dûr û dirêj li ser çarçoveyê yasayê her wisa li pêşveçûnên dawiyên li Tirkiye û li Kurdistanê nîqaşek dûr û dirêj kir. Hêvîdarim ev daxwaz û gotinên ku mîvanê me li vê dera pêşkeş kirin hemû ji bo gelê me bo çareseriyek û em karibin em jî wek hemû milletên cîhanê bi serbilindî bi nasnameya xwe bi zimanê xwe karibin cih bigirin. Bi van hêvî û daxwaza em xatirê xwe ji we dixwazin heta hefteyek din bimînin di xweşiyê da.
Êvar başwera.